Pokojan deda je užao reći, sve dojde i sve projde. I na kraju sve ispade kako mora biti. Deda nije bi filozof, ali nije bi ni largo tega ja ti govorim. Već je prošlo preko 100 godišć od kad su se luški diletanti prvi put organizirali i počeli zabavljati od po luci. Po otocima, a kašnije po državi. Nije bilo solada, nije bilo prave dvorane, nije ga bilo ništa. Ali su bidni bili puni voje i puni duše. Preko 100 godišć kasnije još uvijek nije solada, još uvijek nemaju pravu dvoranu, ali su još uvijek puni voje i puni duše. I zato su meritali da se njihova priča zabilježi u knjizi više od stoljeća Dramski amaterizam u Veloj Luci, koju je napisao Tonko Barčot. Također i u ovemu filmu. Luški diletanti. Prije svega vi morate znati što je to dramski amaterizam. Ja mislim da je to najbolje objasni Tonko Barčot ode na stranici 287 gdje piše: prema Jakši Fiamengu, amateri su sretni ljudi, a kazališni amaterizam ne znači samo odigrat predstavu. U slučaju Velolučana to su godine druženja izvan scene. To je veselje, smijeh izvan pozornice, kojeg su oni uistinu živjeli i danas žive. Za razliku od profesionalaca, daske im ne značu kruh, već radost. To mi je uzbuđenje. Najveća mi je sreća kad čujem u publici da se čas smiju, da su zadovoljni, da sam ih zabavila. Kontakt s publikom, onda druženje kroz cijelu godinu s ekipom koja je odlična. I lipo je zapravo doći, družiti se s ljudima i sve te prove. Koliko god znaju biti naporne, toliko se digo i smijemo ko ljudi na razne gluposti. Bili bi organizirali prove u vikendicu, ali onamo se peče, pari čaj se spiza, mi ovamo imamo prove. To je jedan izlazak i jedno zadovoljstvo da ćemo nešto novega napraviti i da ćemo to prenijeti Luci i da će se neko zabaviti na osnovu onoga što smo mi pripremili. Baš nam treba to malo, da nas nešto razveseli, da ti nešto promini život, barem trenutno. Glumiš nešto što nisi ti. I to je izađeš iz svoje kože. To je prednost glume. Kad to bude dobro, kad čeja plješću, kad su zadovoljni, a ti znaš da si to dobro odradi, to je tako jedno odlakšanje, to je tako neki lipi osjećaj da se to dobota ne može opisati. Pljesak. Pljesak mi je, to je nagrada za sve. A zadovoljni što smo u društvu, što činimo nešto što u stvari skoro na otocima niko i ne čini, osim nas. Na ovom otoku ne. Tu smo stvorimo neku predstavu, nasmijemo ljude, bude dobro nama, bude dobro njima. Govorite, to je ti amaterizam, to je zaljubljenost u ono što radiš. To ne može niko razumjeti, jer govorite ne plaća se, oni dole potrošu dani, uri, mjeseci, svega potrošu, po 3, 4, 5 mjeseci radu jednu predstavu. A za to vrijeme bi mogao šetati, čini nešto drugo, a opet dođu do njega. To je ta ludost. To je to. Luka je vrlo jedinstveno mjesto, jer bo ih nima puno u Hrvatskoj gdje dramski amaterizam funkcionira preko 100 godišć. Kako je to moguće? Za ti odgovor mi se moramo vratiti na sami početak dramskog amaterizma u Veloj Luci.
kraju 19. i početkom 20. stoljeća Vela Luka je doživjela jedan nagli demografski i gospodarski razvoj. 909. godine je Luka brojila 4334 stanovnika. Otvaraju se trgovine, otvaraju se razni industrijski pogoni, javne službe i tako dalje. Nagradila se i nova riva, tako da je sada Luka imala redovnu prugu parobrodih za Split i druge gradove na istočnoj obali Dalmacije. Svak se je tako posla, ali nije se moglo samo fatigat. Falilo je malo zabave. To je bio period kad luška mladost nije imala puno načina gdje se zabaviti. Nije bilo mogućnosti kao što su danas. Ali to što je interesantno, što nije bilo s jedne strane tih tehnoloških postignuća, s druge strane je bila prednost jer je mladost bila upućena jedna na druge, da se između sebe u druženju najdu zabavu pored svakodnevnog teškog fizičkog rada. Po konobama i kućama čeac su izvodili parodije, ismijavali su se licima i pojavama po mjestu i zabavljali jedan drugega kako su najbolje mogli. 909. je isto bila značajna godina u smislu kulturnog razvitka Vele Luke, jer se je te godine utemeljilo pjevačko-tamburaško društvo HUM. Ali vrlo brzo ono otvara i prostor za djelovanje diletantske sekcije, kako se u ono vrijeme nazivalo dramski amaterizam, diletantizam. Tako da zapravo 1911. godine počinje dramski amaterizam u Veloj Luci. A inicijatori su bili mladi studenti koji su djelovali u sklopu pjevačkog tamburaškog društva HUM. Interesantno je reći da dramski amaterizam je jedno od najstarijih kulturno-umjetničkih društva u Veloj Luci i da je, ako gledamo od vrijeme kad je osnovano daleke 1911. očito ne slučajno te godine, jer prva asocijacija na tu godinu zgrada osnovne škole koja dominira ovemu mjestu i koja će zasigurno za dugo ostaviti pečat ovega mjesta. Dakle, u tim jednim turbulentnim vremenu za razvoj ovega mjesta pojavio se i dramski amaterizam koji je odigrao veliku ulogu u povijesti, kako govorimo o razvoju kulture Vele Luke i nas Lučani. Po spisima u arhivi čisto se vidi da je HUM uloži novac za kazališnu biblioteku, za novu pozornicu i dekoracije za tu novu pozornicu u dvorani Jagoda, koja se je kasnije prikrstila na Sokolanu. I u 9. mjesecu 1911. luški diletanti su izveli svoju prvu predstavu, koja se je zvala Začarani ormar. To su sve odredom bile vesele jednočinke. Ništa tužno, jer komedija je ono što najviše relaksira, najviše se dopada širokoj javnosti i to je zaista očekivan format za to vrijeme, a i poslije i do dan danas komedija je ovdje u Veloj Luci prvi i jedini izbor. 912. su diletanti u sklopu pjevačkog tamburaškog društva HUM izveli njihovu drugu predstavu prvi put u Milanu. Ovo su bile prevedene humoreske, jer u to doba nije bilo ništa napisano na luški dijalekt. Ali pak iduće godine 913. Antun Farčić je napisao prvu lušku humoresku dok li je bio učitelj u Dugopolju. Istina, u to vrijeme Antun Farčić napisao je prvu lušku humoresku, ili kako on zove, Tantahoriju iz života velelučkih zbaracini, pod nazivom Picmoher, ili će reći u prijevodu meštar od žena, evo recimo malo ipak primjerenijem u prijevodu meštar od žena.
Ali nažalost luški diletanti nisu uspjeli izvesti Picmohera, jer je 1914. godine počeo Prvi svjetski rat. Poslije rata i italijanske aneksije u luku konačno dohodi velika promjena. Kad su se Italijanci povukli iz luke 21. godine, pjevačko-tamburaško društvo Hum se je ponovo reaktiviralo i počele su pripreme da se konačno izvede Picmoher u Veloj Luci. Lučani su se itekako zaokupili, Lučani su s radošću pohađali te predstave jer su bili željni. Ali da se vratimo tom vremenu, mladost koja je teško fatigala preko dana, nahodila je bi bila dočekala da završu teški poslije upoje, da se najdu bilo u narodnoj glazbi, bilo da se najdu u dramskim amaterima ili na tamburice. Poslije Picmohera, luški diletanti su izveli još par dobrih predstava. To su bile Seljaci u gradu, Povratak i Carev glasnik. Ali sigurno najveći uspjeh u to doba je došao početkom 1933. na redovitoj društvenoj zabavi Huma od 3 kraja, a to je bila prva opereta Seoska Lola. Seoska Lola 1933. u Sokolani je izazvala senzaciju u Veloj Luci. Toliku senzaciju da je novinski dopisnik javio iz luke novinama da je to nešto bilo sjajno, da ih je to nešto tako dotaknulo i da je u onoj Sokolani, a koja nije baš toliko sa neki veliki prostor, stalo 800 ljudi, se naguralo se 800 ljudi da vidi tu senzaciju, operetu. Moramo priznat da između 2 svjetska rata luški diletanti su zabilježili par velikanih uspjeha, ali nažalost uvuče se politika i sve zamunti. Da kako u to vrijeme, kažem, eto, glumci su ne samo djelovali u Humu, nego i u Sokolskom društvu koje je politički bilo suprotstavljeno humašima, jer tadašnja društveno-politička scena je bila uzavrela. Upravo cijeli svijet je bio zavri. Tako da 1939. godine normalni život i sve kulturne aktivnosti u Veloj Luci su naglo formale kad je počeo Drugi svjetski rat.
Pri kraju 1944. normalni život se je pomalo počeo vraćati nas u Velu Luku. Došla je nova država, nova vlada, svak se je opet tako posla, počele su se obnavljati ratne ruševine i Luka se pomalo sređiva. Novoj vlasti je bilo važno da se i kulturni život što prije obnovi u Veloj Luci. Ali poslije rata nova vlada je prepoznala posebnu vrijednost dramskog amaterizma. Shvativši ga kao jedno podesno propagandno sredstvo, da se upravo preko tih priredbi, preko tih masovnih događanja, da se pošalju neke poruke, da ona na jedan ovako prilično plastičan način progovori o toj novoj socijalističkoj stvarnosti. Pjevačko-tamburaško društvo HUM se je ponovo aktiviralo u svibnju 1945. ali dramski amaterizam je funkcionirao već od početka te godine. Te prve poslijeratne godine obilježili su značajno učitelji u osnovnoj školi. To su bili sestre Marženka Carić i Tonka Zec, rođena Anić. Ono nekako u krvi mi je bi malo taj amaterizam. Onda sam bila i na Šolti. Opet sam i tamo sa djecom radila. U to doba bilo je i drugih učitelja koji su isto bili vrlo značajni za ti veliki razvitak dramskog amaterizma u Veloj Luci. Moram istaknuti i podvući ime učitelja Petra Žuvela Slaveta i njegove supruge Save. Učitelji su znali da su komedije još uvijek bile najdražije Lučanima. I 1949. Petar i Sava Žuvela Slave su izveli prvu klasičnu komediju Škrtac od francuskog autora Molière. Opet u Sokolani sjajna predstava, veliki kostimografski iskorak, nije to bila šala izvest Molijera i to se na najbolji mogući način izvelo i to je jedan bitan, važan trenutak dramskog amaterizma u Veloj Luci i naravno oni će kasnije sve do druge polovice 50-ih predvoditi tu scenu. Lučani se znaju nasmijati i toplo na komediji, a znaju i poštovati dramu. Petar i Sava Žuvela su poštivali dramu i postigli su brojne uspjehe kroz njihov rad u Veloj Luci. Sava se je posebno istaknula kao režiser, kostimograf i scenograf kad je 52. godine izvela možda njezin najvažniji projekt baš ovdje na pijaci Svetega Josipa, a to je bila dječja opera Šumska kraljica, u kojoj je luška legenda dramskog amaterizma Mirko Stipković-Beg odigrao svoju prvu ulogu kao dečko od 14 godišća. Tu sam ima jako veliku već ulogu. Pokojni Šeparović Danijel Dole, on je bio korepetitor te opere. Moram spomenuti pokojnu Savku Žuvela Slave koja je napravila scenografiju. Ta scenografija ima si dojam da nisi došao na pijacu, nego da je ispred nas neka šuma. Ako ima i živi koji se sjećaju od toga, vjerovatno će imati neki detalj i sjećanja izvući iz toga. Pri kraju 50-ih Tonka Zec i drugi učitelji osnovne škole su posvetili puno više pažnje dramskom amaterizmu. Osnovna škola je bila kako neki regrutni centar, uvjetno rečeno, za te mlade glumce. I tu je ona odigrala veliku ulogu. Ta djeca od malih noga su oni stekli te osnove glume. I to je vrlo bitno i za današnje dramske amatere i za društvo
koje se održalo 105 ili i više ovih godina. Lučani su, njima to stoji, kao što im, po mom mišljenju, kao što im stoji muzika, tako njim stoji i taj glumački rad. Počinje se intenzivno raditi na dramskom izrazu od najnižih uzrasta. Tako recimo učiteljica Sofija Nonković pokreće kazalište lutaka. Bila je u školi neka klima pozitivna za ti dramski amaterizam. To smo učili u razredu, vježbali. Ali kako se bi mali, niti bilo sve jedno izaći ispred toliko ljudi glumiti, međutim to smo mi shvaćali kao jedan školski zadatak. Roditelji su bili ponosni da njih dica glume, a dica su znali da njih sede dole najbolji kritičari. 57. godine dohodi još jedna važna promjena u dramskom amaterizmu. Kad se je Tonka Zec priključila Humu, preuzela vodstvo dramske sekcije i s mladim glumcima izvela prvu predstavu Winnetou od autora Karla Maja. Ona je znala prepoznat djecu koji su talentirani za to, a i sama je vježbala, pripremala razne predstave. Sjećam se i u Junaka Pale ulice, i Winnetua, i Ciganske princeze, Heidi, sve to ona uspješno superala. Toliko tih predstava iznijela sa učenicima viših razreda osnovne škole, da su oni dan danas ostali u memoriji tih učenika kao najveće blago koje imaju. U ono doba svak je znao da meštrija Tonka kad je mogla biti malo stroga. Mali smo mi dvije učiteljice pravi. Od nju i pokojnu Mariju Šebetić. Znači, one su bile voditeljice na jednoj pedagoškoj nivou, jednoj razini ondašnjega doba, gdje je mogla upotrebiti šljap i jezik. I ako si miri to, nije je bilo mrsko petat zauhjatu. Če posam 1, 2, 3 porcije, ja ti govorim. Jer ona je vjerovala u odgoj. Znate što, odgoj je, ja vjerujem u odgoj. Ja vjerujem. Ono sam malo vam prije počela pričati za učenika. Moje riječi i pljuska je djelovala na njega. Sad to sve ide. Nekad se je, znate, poštivalo, a danas je to sve se mijenja. Ona je dugo godina i ona je odgojila mnoge ondašnje generacije mladih amatera, glumaca. A upravo će ona biti ta koja će krajem 50-ih provesti smjenu generacija. Stariji glumci u Humu su se povukli, a ona je upravo ove učenike sa kojima je prije radila, ona ih je postavila na noge. Oni su po prvi put sudjelovali na festivalima, što općinskim, što festivalu dramskih amatera Hrvatske. I upravo ta generacija koju će ona osvojiti na noge ostvarit će najveće uspjehe u drugoj polovici 70-ih. Treba naglasiti da je učiteljica, mi smo je zvali učiteljica Tonka, ona je vrlo zaslužna što je održala dramski amaterizam u Luci. Meštrija Tonka Zec je bila malo stroga, ali vjerujem da radi tega svi smo malo više poštivali starije. Nažalost, tega danas malo fali. Ali bilo kako bilo, ona je pazila na sve svoje učenike baš kako da su njezina djeca. I preko 50 godiš kasnije još uvijek toplo pamti jedno ime. Veselko Padovan, on je toliko on zna nasmijat. I kad ja sam bila nekad u šaptaonica, negdje sam bila vamo iza kulisa. I kad bi koji dobro odglumio, ja mi ga pojubila. A on će ono po njegov. A mene sirotinja. I on treba nastupat večer, a grlo ga boli. I to odnila mu ja čaja.
da bi kasnije u knjizi tamo on je dao neki intervju Tončetu i završava upravo riječima. Bila nam je kao majka. Uživala sam tome. U početku 70-ih dramski amaterizam u Veloj Luci se je pomalo bi počeo gasit. Falila je neka nova iskra, nova energija da se ponovo užeže. 1975. Ivo Cetinić-Paron je preuzeo vodstvo dramske sekcije Huma, ali je odmah vidi probleme s nabavljanjem materijala za predstave. A komande koje su oni u to vrijeme glumili nisu baš luškim glumcima bili po volji. Dok su Lučani glumili druge, dok su izgovarali rečenice ili na standardnom jeziku, ili na ličkom dijalektu, ili na slavonskom dijalektu, nisu to bili njima poznate situacije i nisu se ti glumci i najbolje snalazili jer nisu glumili sebe, glumili su druge. I radi tega Paron ima još veći problem s tadašnjim glumcima jer su do bota bili izgubili svu volju za daske. Ali Paron je bi pun voje i on je ima nešto što drugi nisu imali. Kreativnost. Već u drugemu razredu osnovne škole učitelji su prepoznali da on ima smisla za pisanje. U školi, u okviru nastave pišu se sastavi. I onda sam ja pisao toliko kvalitetne sastave da su recimo moj sastav iz drugog razreda čitali čak u 4. razred. Onima i s četvrtašima koliko su bili kvalitetni. Ali poslije škole Ivo Cetinić nije bio motiviran za pisanje. On je počeo ozbiljno pisati tek od 27 godišća. A zašto? Zato kad sam se uhvatio amaterizma, došlo mi je na pamet, a zašto ne bi ja napisao jednu komediju koju bismo mi igrali u Luci? Jer u ono vrijeme bilo je vrlo malo, recimo, tih dramskih komada koji su pisani na dalmatinskom našem dijalektu, posebno na lučkom ne. Jedino je bi Pismoher što ga je napisao po kojem priša Faršić. To je bila jedina komedija koja je napisana na lučkom dijalektu. Sve što god je napisao je po noći. Možda ovaj podatak ne služi, ali služi iz jednog razloga. Večer, kad je mir, kad niko ne zove, niko ne išće u miru, prvo što bi bio učinio, prvo bi bio užega cigaret, makina i onda udrije. Se ja za makinu, ima mi je došlo u glavi, zvaće se Bodulski parangal. I 71. Točno 58 godiš poslije prve luške komedije Antuna Farčića, Pismoher, Ivo Cetinić je napisao svoju prvu komediju u 3 čina, Bodulski parangal. Ti 70. on je napisao to, mene pozvao tamo da mu napravi tu scenu. I mi smo ga dali u staroj Sokolani, današnjoj ruševini, nažalost. Tu smo dali Bodulski parangal prvi put. Bila je krcata sala i hodnik onamo, sve je to bilo, samo se vidio namo u hodniku gdje glavaju glave. Nije mogla stati, niko više. Bodulski parangal se je ponovi još 3 puta u Sokolani i jedan put u Blatu, gdje su falile još 2-3 karte. I to je bilo toliko uspješno, ljudi su se toliko ismijali, to je bilo toliko dobro. Zašto je pojava Parona gotovo revolucionarna u čitavom ovom stoljeću? On je donio to što je bilo tako potrebno tim dramskim amaterima, ponajprije donio luški dijalekt. To su bili još dodatno dobri glumci. Ivo je pogodio svojim pisanjem likova, pogodio osobe, ima se osjećaj da je pisao svakomu njegov način govora i to. Došlo mi je na pamet, pa zašto ne bismo mi zašli vanka luke, pa da vidimo
koliko to vridi, jer mi smo Lučani, ovi su gledali komad i oni su se smijali. Ja sam tamo, ne znam, sam li čuo na radiju ili sam čitao u novinama kako će se u Murteru održati smotra dramskih amatera Dalmacije. Iz 76. po prvi put u povijesti dramske sekcije Huma Ivo Cetenić vodi Lučane na takmičenje dramskih amatera Dalmacije u Murteru. Boga mi, kad smo mi dali predstavu, aplauz je bili preko cijele izvedbe, to se nije moglo i ljudi su se toliko smijali, a morali su se smijati jer je Mirko ima takvi kostim ribara, ispečane gaće. A kad se privuka se u vestir koji su mu poslali iz Amerike, a koji mu je biti tisa. Falilo mu je 4 prsta nogavice dole. To, dosta je bilo njega vidjeti i bilo je toliko smišno. Njegova sloboda, njegova moć improvizacije, njegovo snalaženje na sceni jednostavno je zadivilo i beskrajno nasmijavalo. I tu smo osvojili drugo mjesto. Prvi su bili Dubrovčani, tekst je napisao poznati njihov pisac Feđa Šehović, a mi smo bili drugi na toj smotri. Lučani su osvojili ne samo murtersku publiku, nego i oštre kritičare. Tadašnji kritičar Jakša Fjamengo i ostala pera koja su prosuđivali itekako oštro, oni su bili opčinjeni, zaista opčinjeni sa parom, opčinjeni sa tim luškim autohtonim pučkim teatrom koji je na tim daskama zaista zagospodario jer su oni glumili sami sebe. To oni su odmah vidjeli da je to jedan novi put i da je to onaj pravi put dramskog amaterizma. Igrati sam sebe u svojoj sredini, u svom mjestu, jer to ne može niko bolje od tebe. I kao drugi stekli smo pravo sudjelovanja na Republičkom festivalu. I onda smo išli na Republički festival u Novi Vinodolski i tamo smo osvojili drugo mjesto. Kad su se vratili nazad u luku, naravno Paro i glumci su bili prezadovoljni i puni volje da učinu još veće čudo do godine. Ivo Cetenić se odmah tako razmišljat što da napiše za iduću godinu. Počeo je on išća po luci, jer bo luka je uvijek bila krcata šenoze čeadi, ali nikomu nije bi povoji, dokle ninču za jednega fureštega čovjeka koji mu je isti čas dao inspiraciju za komediju ko išće i najde. Dobio se inspiraciju što je u luci. Svako lito je dolazi jedan Beograđani, zvali su ga u luci Pinel. A zašto su ga zvali Pinel? Što je bio strahovito laživ. Staje u pokojnega Ivana Šorića, a Ivan Šorić je bio čudan čovjek, duhovit i snalaživ i tako dalje. On je poznava po Evrope. Meni je Ivan pričao o njemu neke stvari. I tako mi je došlo na pamet po tom Pinelu sam ja napisao, uzeo sam neke njegove osobine u komadu i oko njega se to sve vrtilo jer on priča tamo kako je u Australiji sudjelovao u trci nojeva, kako je pobjedi jaha i noja. To je bio jedan laživac, ono što bi rekli švabe erste klase. Paro je bio toliko uvjeren da će ova njegova nova komedija uspjet, da je počeo vježba s glumcima prije nego što je svrši pisat. Interesantno je da smo mi vježbali. Ja sam napisao prvi čin i već smo radili prvi čin, a drugi nije bi napisao. To ja ne znam li ko ikad tako radi na svijetu, dramski komad. I lipo se sjećam da smo vježbali u prostorijama narodne glazbe. Mi nismo imali di. I mi smo radili prvi čin i krepavali smo smiha, a pa sam ja drugi čin pisao pomalo kad bi došao doma. I tako sam napisao pa i drugi čin. Mi bimo se bili najprvo smijali. Šala, smih, nikad se bili našli večer na probe, nima bili ni učinili prob. Samo smo pripričavali dogošćene, što se komu dogodilo, što je kako izzi.
On tako gre u luci kad je klapa dobra. Jesmo dramski amateri, ali kad se uspet na pozornicu, svaka šala, svaka neozbiljnost mora ostati po bandi, da bi što vjernije to izve. Sljedeće godine u luci je bila smotra dramskih amatera i opet smo bili na toj smotri drugi. I opet smo se kvalificirali za festival i išli smo na festival. To je bio smih žestoki. Publika je Tonija primila tako izvanredno. On je primio nagradu i prošle godine i ove godine, kao on je bio jedan od najboljih glumaca, komičara. U objema tim komedijama se istaknulo naročito jedno glumačko lice, veliko otkriće, Mirko Stipković, koji je također opčinio je te kazališne kritičare i on je i kod Bodulskog parangala i kod komedije Kojišće i Najde bio u samom vrhu, bio pohvaljen kao jedan od najboljih glumaca. Procjenama, po kritikama onega svega što je poslije pisalo o tim dijelima, o tim komedijama, očito da sam ostavi jedan dobar trag kao uloge sam dosta dobro to bi vjerno prikazao i rekao mi je Bitjak jedan profesionalni glumac zagrebački. U to doba tih godina sam se da sam mora biti glumac. To je bilo kako da je jedan školovani glumac. Niko ni tada ni prihvati, niti je mogao misliti da je Mirko u stvari glumi samega sebe. Mirko je takvi bio u prirodi. On je to samo prije bez treme na daske i uspjeh je bio neizostavljen. Zna da je bio Mirko glavni nositelj tu cijele priče, jer njemu su se najviše smijali. Ovo je morao operirati kuk. I onda je malo, co to je u toj predstavi kako se neke skale gore za put na pod, to je sve bilo penjeno i kako se penjao je priskakao svaku drugu skalinu. Ona zdrava noga bila bi šla 2 skaline, a ovo drugu bi povukao za sobom i to tako je toliko bilo smišno, a njemu je to bilo bolno, mislim to se uspije samo gore, kao su ubijali od smiha, sam je čovjek rekao na njegovu bolest. Pored svih nagrada i kritičnih uspjeha, Lučani su tu godinu osvojili i nagradu za najbolju scenografiju. Ja sam bi dobio za scenu. Ja sam bi lepo hvaljena scena, ta moja, ali to je bi posao vrhunski. Zbog svih njihovih uspjeha, veloluški dramski amateri su 77. godine zastupali Republiku Hrvatsku u državnoj smotri u Prizrenu na Kosovu. I dole su nas ovi sa Kosova, majko moja, to je, može se reći, skoro druga civilizacija, Dalmacija i Kosovo, jel? Razumili su nas i smijeli se ko ludi. Išli smo, nakon 2 dana imali smo predstavu u Beogradu. I tamo je izvanredno bilo primjeno to isto također. I kroz sve te smotre i festivale, naravno ostale su uspomene i puno lipih doživljaja. Direktor Doma kulture u Prizrenu tada bio je Huda Leskovcali. To je bio filmski glumac. On je bio direktor te dvorane. A doznali smo da je njegova žena Blajka, došlo ja meni na pamet, ja govori homoća i zakantat ćemo joj ispred vrati hodi moja u Gošticu križe. I zamisli, mi zakantali ispred vrati hodi moja u Gošticu križe. Otvorila se vrata, u jednom momentu ona je izašla, suze kako kruške. To mi je bio jedan doživljaj ovako u tom dramskom radu, recimo onih sa strane, kojega neću nikad zaboraviti. Na Kosovu su se Lučani bili našli u jednu malu škakljivu situaciju kad su zaboravili donijeti dar sa domaćina. I sad je Valeda Barba Ambroz kao predsjednik da nešto pokloni domaćinu. Di ćemo, nismo donijeli ništa.
neko se sjeti da idemo tamo i njihovi izložbe razvijesti jednu sliku. Mi smo tu sliku vazili, ali ko će sada njihovu sliku, već se vidi. I mi smo tu sliku lipo zalijepili s papirom, sredili je i Bara Ambrozije da, evo vama jedna lipa slika naše Vele Luke. I poslije poslije te večeri, vale opet tu sliku će pat odlijepiti i vratiti gdje je bila. Kupili su bili gudaca, gudini, kad smo se vraćali. Kupili bili 4-5 gudini i napunili dole od jednu bandu od autobusa gepeke pune gudini. Grupa je cijela živjela za jednu, ne bih rekao, za jedno druženje, za jedno zajedništvo i to je puno značilo i ta euforija koja je držala cijelu tu grupu puno je značilo u kvaliteti izvedbe komedije. Mi smo tada bili relativno tu godina, on je bio malo stariji, njegova žena, pa smo bili ja i moj muž, pa je bio Barba Mirko, pa je bio Barba Pokoja Mira i ona ekipa koja se okupila tada kad nas je Paron zvao i toliko ima volje, želje, a i svi mi, mladi, da režira je, napisao je ti komad. Mi smo svi to prihvatili. On je to srcom radi. Pri kraju ožujka 78. poslije najvećih uspjeha dramskih amatera Vele Luke, Ivo Cetinij Paron nažalost napusti dramsku sekciju Huma. Nisam bi zadovoljan kako su nas tretirali onda u mjestu vlasti. Nisu oni to smatrali, iako smo mi bili, visoko smo kotirali u Republici, ali to za Luku nije bilo nešto, Bog zna što, to nisu ni puno gledali. Ja sam toliko gubio vremena u dramskom amaterizmu da ja nisam se imao kad baviti familije Alavija. Meni su odrasla dica, ja ih nisam imao, nisam se ne obadao kad su naresli, evo. I onda je žena počela malo, iako ona mene podržavala i bila mi je veliki oslonac, stvarno, i ona je sama glumila u ovim mojim komadima. Osim ovog dramskog amaterizma, ja se bavim novinarstvom, a možete znati novinarstvo koliko zahtjeva vremena, nespavanja itd. Ivo Cetinij Paron je puno doprinio dramskom amaterizmu i kao pisac, i kao glumac, i kao režiser. Samo je bio jako strog. On je za jedno slovo bi nas vraćao, ne, ja sam bila šaptač, nego glumci, bi za jedno slovo vraćao, jer je to njemu u njegovoj glavi mijenjalo koncepciju, mijenjalo mu je smisao teksta i on je za jedno slovo bi bio, ali je bi profesionalac. To je moj početak bio i to mi je ostalo najupečatljivije. Više mi je to ostalo upečatljivo nego onda kad se navodi ovu grupu. Ivo je jedan vrlo inteligentan čovjek. On je napisao 2-3 knjige. Fumar, to je tako duhovito, to je tako, onda je on napisao komedije sa kojima je gostovao i doživio uspjeh. Ja Ivana doživljavam kao jednog talentiranog amatera koji je koji je produkt ovega mjesta i ovega naroda. Dakle, ono što sam prije govorio o tome, iz jedne neimaštine stvarali su se, ajmo reći u navodnim znakovima, luški genijalci. On spada po meni u tu grupu genijalaca. To je istina. Ivo Cetinij Paron je genijalac. I kako reći u show biznesu, nikad nemoj dosadit, nego uvijek ostavi publiku gladnu i željnu za tvoj rad. Ivo Cetinij je nehoteć učiniti najbolji potez kad se je povukao na samemu vrhu. Ostavi je publiku i glumce željne i gladne za njegove komedije. I zato je njegovo mjesto zauvijek osigurano na samemu vrhu u povijesti dramskih amatera u Veloj Luci.
početku 80-ih, poslije odlaska Ivice Tinića Parona, dramska sekcija Huma je ostala kako jedan lipi brod bez timula. Naravno, Paronov odlazak nisu baš svi glumci razumjeli. Neko se osjećao malo napušteno, neko ovako, onako, ali ja to volim, ja sam tu ostala. I glumci su ostali zatečeni sa tim njegovim povlačenjem i nisu se snašli. Ali svi su glumci još uvijek bili puni boje i željni nastaviti rad. Samo je falilo jedno novo lice da ih okrene u novi pravac. Tu prvu polovicu 80-ih izvukao je ansambl na čelu sa pokojnim Lenkotom Žuvelom. Postalo je nešto fali režiser, fali onim koji će tiska, fali. Ali mi smo tu uzeli zajedničku režiju, mi smo svi dali nešto od sebe. I pri kraju 80-te oni su izveli po treći put Picmohera od pokojnega Antuna Farčića. Prvo u Veloj Luci, pak su išli u Korčulu, a čak su bili s Picmoherom i na festivalu. Ali glumci su primijetili da originalna predstava nije baš bila dovoljna za tadašnju publiku. Veliki štur je bio, pa smo dodavali klapu i ovo ono, čak smo bili u Metković na festival. Prilično je to bilo, ali se ipak vidi da fali. Poslije Picmohera, dramska sekcija je izvela još par drugih predstava. Ali to su sve bili furešti komandi. 81. su dali Testamenat, onda 83. su ponovili Mati, a godinu kasnije su izveli Ženidbu. To je kurilo, ali nije bilo dobro, što bi rekli, zbog veće kvalitete predstava. To je vrijeme, opet s druge strane, će ostati zapamćeno jer su se birali komandi koji nisu bili dobar izbor za Lučane, bilo je opet tu ličkog dijalekta, slavonskog govora, opet su te bile neprirodne, nepoznate situacije Lučanima i nisu se tu najbolje snašli. U polovicu 80-ih pokojan Lenko Žuvela je napusti dramsku sekciju, a njega je zamini pokojan Miro Oreb-Culan. I odmah su počeli planirati još jednu komediju, ali nažalost 85. dramski amaterizam je potpuno zaspao u Veloj Luci. – 1996. poslije 10-godišnje aktivnosti dramska sekcija Huma se ponovo budi u Veloj Luci. Došao je jedan mali san, rekao bi, ono što je napisao u knjizi Tonko Brčot po riječima pokojnega Mirota Koreba. Spala je luški dramski amaterizam, spala je kako Crna ružica u tim snu, jednim slatkim snu Lovorika i gotovih predstava. Došlo je jedno novo lice, Danko Žuvela Kosor, sa svojim komedijama i opet se vraćamo na taj put luških komedija, luških scena, luškog dijalekta koji je pogodio ne samo u žicu same Lučane, nego i kritičare. I te godine sam se dogovorio sam sobom da bi trebalo i dramsku mrnu, a ima se napisano Jedan dan na ražnju. To je jedna komedija, prva komedija koja nije po meni imala neku veliku vrijednost. Ona je preslik 5 čajade tamo iz Počešvine koji su sedili, koji sam svaki dan gledao kad sam kod Škvera. Oni su stjakulali na ure, to je statička klupa, to je teško movi, to ono se tiče dramski i to sve skupa, ali ima jednu poantu luškega života i ima značaj što je ta komedija preknula ti san i nastavilo se s gustom fatigat. Poslije Jedan dan na ražnju, Danko Žuvela Kosor je napisao njegovu drugu komediju, That's All, ili Drugi dan na ražnju. Ta komedija je bila vrlo dobro primljena u Luci
Ipak su odlučili da se ponovo vratu na festival dramskih amatera koji se je te godine održao na Hvaru. Da Colom smo išli u 98. Išli smo u Stari grad na Hvaru, imali između 88 dramskih družina, mi smo upali između 12. Bio je to povratak, dakle, onom iskušanom receptu koji je imao najviše smisla, Luški pučki teatar. 99. na pijaci Svetega Josipa su izveli Kušin. To je bila do sad najkompleksnija komedija na luškemu dijalektu. Te godine znači opet povratak u sam vrh dramskog amaterizma. Oni su dva puta sudjelovali na republičkim, sada državnim hrvatskim smotrama. Dali smo izvor Kušin, izvor Aure Kušin koji smo nastupili na komediji Kapton u Zagrebu. U Zagrebu je Kušin isto jedno dobro prošao. Posebnu pohvalu je dobi Danko Žuvela Kosor za scenografiju koja je oduševila publiku i kritičare. Danko je bi drug samo takvi. Tako smo s njim prošli lipe dane, lipe prove. Znate gdje bi nama bile prove? Bili bi organizirali prove u vikendicu, ali onamo se peče, parićaj se spiza, a mi ovamo imamo prove. I sad kako nećeš pamti, kako nećeš odraditi to prvoklasno, je li tako? Danko tu je bije drug, voli društvo, bije za počastit, mislim tu nema priče za Danko. U početku 21. stoljeća Danko je završio njegovu trilogiju kad je napisao treći tekst Žila. Tu komediju su izveli u sklopu programa proslave Dana općine Vele Luke 2001. A poslije toga su išli na festival dramskih amatera te godine na Visu. A na Visu smo išli između 118 dramskih družina 2001. i isto smo pali 12. Imali smo kritika, imali smo pohvala, ali uglavnom bili smo primjeni dobro. Žila je dobro prošla na Visu, ali po običaju čuli su par riči od poznatog kritičara Jakše Fjamenga. Ja sam ga uvijek volio čut, Fjamenga koji je dava nama i podršku, a i kritiku. Ali to znači da nas je cijeni kako dramske amatere, komedije dell'arte koja se povukla kroz naše redove. 2002. dramski amateri su uspješno ponovili Bodulski parangal Ive Cetinića. Sve je bilo dobro, ali Danko je primijeti da se je dramski amaterizam u Veloj Luci uspije na jednu meru i da je tu forma. Ja jednostavno sam vidi, ja ću to sam moram reći otvoreno. Glumačka ekipa koja se tada, koja je prinila to razdoblje Ive Cetinića do danas, ona je, kako i ja, počeli smo stariti, počeli smo sve teže učiti tekst, večer je bilo sve više domaći problemi i sve to skupa i jednostavno ja sam u jednom vremenu se zasiti restom, kako ću ja reći, ekipe. Nisam se zasiti radom, nego restom ekipe, više nije jasno, kako i u nogometu, tako i ovdje, i u Tartajunu, ja ne volim livelu. Ili ćemo poći, ili ćemo poćati. I 2002. godine Danko Žuvela Kosor je odluči pođat. Ali sve te puste godine koje on sprove u suradnji s raznim klubovima i organizacijama po Luci, dramski amaterizam njemu da najveće zadovoljstvo. Kad je sve skupa danas rezonira, digo sam fatiga, digo sve, dramska mi je stala kako je jedna od najdražih družina koje sam radio, sam dosta u Luci, i u Hajduka, i u Tartajuna, i tu, i organiziramo ovih matrib 16 godina. Sve je to dobro, ali dramska ima dušu, ona ima dušu i tilo, ono, tamo se nasmiješ i naidiš u poslu, ali sutra je opet sve to jedan lipi san amaterizma.
Poslije Dankota smo imali 5 godina pauzu, jer tada niko ni tih 5 godina nismo davali nikakve predstave. I onda smo se, mi ženski dio dramske družine, to je bila teta Marija Anić, teta Leposava, Danka i ja, smo se našli jednu večer u mene i tako smo to počeli pričati tomu kako smo željni toga i kako nam to fali jer smo naučili na dramski amaterizam. Ali Marija je to uglavnom me povukla, a mene je isto nagovarala, neka činimo što god možemo, samo da se to ne izgasi. One su izvukle, potaknule da se opet dramski amateri sakupe. I pa smo išli u Ivota i molili ga i neka dođe, neka nas malo vodi i tako i stvarno se bi čovjek vrati. Hoću ja govorim doću, ali ako osnujemo Velolučki pučki teatar, jer ovo nema smisla da se dalje zovemo dramska grupa. I tako je to počelo i onda sam išao u Tonča i zamolio sam Tonča. Tonča je odličan organizator ovakvih stvari. Takve ljude nije lako odbit i nije ni red odbit kad dohodu s takvom ideju. Ja sam vrlo rado to prihvati i onda smo 2007. početkom 2007. registrirali Velolučki pučki teatar kojemu se priključilo negdje oko 50 dramskih amatera Vele Luke. Važan trenutak je i povratak Ive Cetinića Parona za režisera. I nastavio se kontinuitet tog dramskog amaterizma u Luku, što je vrlo bitno s obzirom na našu tradiciju. I tako se dramski amaterizam ponovo probudi u Veloluci. Naravno, stari glumci su se vratili, ali i veliki broj mlađarije je došao. Jer osim druženja, dramski amaterizam pruži glumcima još jedno drugo posebno zadovoljstvo. Jer ti tu zapravo dođeš i možeš biti bilo što u životu, što inače možda nikad ne biš imao prilike biti. Možeš biti ljubavnik, možeš biti bogati biznismen. Meni je to super. Ja kad izađem na pozornicu ja uživam, ja se ne bi kala leznje. Je da mi to volimo i sve, ali to je i propaganda mjesta. I mladi se tu okupljaju. Dojdeš ovdje, ne misliš na ništa nego na tu ekipu koja ode na pozornici. To je super. Jedno lijepo iskustvo. Stvarno je lijepo iskustvo. Mislim da je teatar općenito ima jednu stvar koju neće imati nikad sve ove današnje moderne tehnike, a to je što možeš doći i vidjeti čovjeka uživo. Teatar se registrira 2007. i te godine smo dali jednu predstavu Da nije ljubavi. To je predstava koju je Paron prive na luški dijalekt. Tu sam ja igrao ulogu figurina, to je ovako uloga jednog redikula. Jedan redikul koji dolazi se oženit, a to mu ne uspijeva jer naravno. Imala sam ulogu gospoje Kotilte. Bila sam mat, starija žena od nekih 70 godišnja. 2008. Velolučki pučki teatar je ponovi Paronovu najuspješniju komediju Ko išće i najde. Mirko Stipković, Marija Anić, Gojko Padova i Leposava Vlašić su poslije 32 godine ponovili njihove stare uloge. A Mili Surja je pokušao obnoviti originalnu scenu. I ja sam to bi napravio ponovo tu scenu, nije bila isto kako ona, ali to je bilo nigdje. Meni je drago loviti. Jedan dan sam došao iz ribanja i baš kad sam stavljao sve što je potreba auto, došao mi da bi voli glumio u jednoj predstavi Ko išće najde da mu fali čehali. Došao sam, njemu je to odgovaralo, tu sam zadisao tu ekipu i ne može biti bolje nego što je. Onda dođeš u situaciju da nemaš tekstova. Onda sam ja napisao jednu komediju na daljinu. Međutim, kako ja do sad nisam pisao te komedije, onda sam ti tekst dao Paronu, Paron je to malo dotjera, tako da je to bila jedna izvrsna komedija koju smo davali i izvan Vele Luke. Nakon toga je Paron ponovo napisao jedan svoj tekst, Pasići od porta. Onda je
Paro malo zasta, ima i nekih problema. Doma mu je bila žena bolesna i tako imao je problema. Nije bilo lako. Nije mu bilo lako. 2010. Velolučki pučki teatar se je našao u situaciji bez novega teksta za iduću godinu. Iz čiste potrebe Tonči Surjan se je tako pisat i uspije napisati komediju Diletanti. I kad smo mi prvi put pročitali, mi smo se tamo smijali ko ljudi u toj prostoriji. Odmah je bilo jasno da će ta komedija vridi, da to nema greške. O jednoj obitelji Luškoj jedan dida slavi 100 godina, a to asocira na 100 godina dramskog amaterizma, a on se rodi preko prve predstave u Luci u Sokolani koja se davala 1911. godine Začarani ormar. Ja i mora sam kako najmanji član Veloluškega dramskega amaterizma, glumaca, mora sam glumiti do 100 godina, diletanta. Ta uloga mi je bila ujedno i najteža jer sam za samo mjesec dana mora sam uhvatiti mote od ide 100 godina. Tonči Surjan nije mogao boje pogoditi s komedijom Diletanti za 100-godišnjicu dramskog amaterizma u Veloj Luci. Jer nije lako napisati jedan scenarij, komediju. Teško je naći prihvatljive tekstove gdje glumi 10 glumaca, 10-12 glumaca. Nama trebaju takvi tekstovi. Potrebno je da komedija pokuša, ako ništa drugo, ponuditi tu jednu katarzu, tu jedno pročišćenje svima nama koji promatramo i koji se vidimo u tim radnjama i tim situacijama. 2011. je izvedena komedija Umišljeni bolesnik od poznatog francuskog autora Molière. Ivica Alić i Tiho Dragojević s ekipom su dobro uspjeli nasmijat lučku publiku. Sad eto ima, možda na neki način ima sam neke uloge koje su na neki način mali zahvalne jer sam baš uvijek bi neka pojava kad izađe na pozornicu i to bi se ljudi, samo što sam izašao bi se ljudi dole se vajali osmihat. 2013. Tonči Surjan je preve komediju Ameriška jahta u Luškoj vali na luški dijalekt. Ja sam jednostavno počeo pisat iz te potrebe. Zna sam već ko može glumit dramskih amatera, koju ulogu i ja sam pisao prema njima. Željko Šemen je dobi glavnu ulogu, ali oboje njemu bi prvi put da glumi s dramskim amaterima. Dosta su svi bili skeptični, hoću li ja to moći, opet to je meni kao prva uloga, odmah najveća, to je bila i dosta duga, ne znam, oko sat i po je bila malo duža predstava. I ja sam tu došao na probe, zapamtih sam tekst, ne znam, za 2 sedmice. Oni su se čudili kako ja to sve odmah znam, kako se ja to uspije naučiti. Razlog je bit da je Željko glumi i ranije. Ja sam glumio još u srednjoj školi, sam počeo glumiti, znači tad je bila jedna dramska sekcija u školi, zvala se Pitjokarice. I tu su bili samo ženske i falin je jedan muški, ajmo rezati glavnu ulogu. A ja govorim, jala, dobro, provat ću i eto, išlo mi je. Mare, doma sam! 2014. Velolučki pučki teatar je izve do sad najuspješniju komediju Samo nas kupus može spasiti. Komedija Samo nas kupus može spasiti je do sad najizvođenija komedija dramskih amatera Vele Luke. Ona je izvođena 15 puta, između ostaloga i na otoku Mljetu. Najprvo sam počeo pisati jednu drugu komediju o turizmu i negdje upo komedije mi je došlo na pamet, to je bila 2014. godina u Luci je bilo puno nezaposlenih i danas je recimo, ali i osjetilo se da su se Lučani okrenuli više prema poljoprivredi. Eto, priča oko kupusu je nastala iz tega razloga, imamo kupusa. Učinimo nešto s tim kupusom, ako uspijemo nešto učiniti s tim kupusom, spasit ćemo se od nevolje. I tako je nastala ta priča, moram reći da sam to napisao u 2 dana. Stvarno, baš nekako, ono što se događa, praktički preslika sam ono što se događa u tim momentima u Luci.
Samo nas kupus može spasiti se svidi ne samo publici, nego i glumcima. Ivana Prižmit je bila prva Tina. I ta uloga se njoj najviše svidila od svih što je do sada glumila. Nekako i mislim da je to od svih uloga, tu sam nekako imala najdominantniju ulogu. U smislu da sam najviše velikim dijelom nosila čitavu radnju predstave. Anita Prižmit je glumila Tinu iduću godinu. I njoj se je ta uloga svidila. Ona je ambiciozna žena, Tina je ambiciozna žena koja lupi će šaku on stol, pokazat je što treba učiniti, to mi se svidilo. Možda sam najviše se uživi ulogu Galeba Pereta, mada u stvarnom životu nisam taki. Eto, možda mi je ta uloga bila najljepša. Nisam bio 3 partnerice kroz te 2 godine jer smo ponajali tu predstavu. Drago mi je bilo glumiti, ja volim glumiti, baš mi je drago tako se zafrkavati i to, jako je ovo bila mala uloga, nisam se mogla puno ne pokazati, ništa, ali bila sam sretna i ta mala uloga puno znači. Ulogu babe od 87 godišć je glumila Marija Oreb. Ta mi uloga bila super, sam se mogla molati jer sam mogla baš uživati se, super mi je bilo. Ali sam ja pasijanju vidje. To mi je uzbuđenje, najveća mi je sreća kad čujem u publici da se čas smiju, da su zadovoljni da sam ih zabavila. To mi je vrhunac. Mi smo predstavu Samo nas kupus može spasiti davali 2 godine. To nikad se nije dogodilo da se jedna predstava daje 2 godine, ali toliki je bio interes da smo davali 2 godine i pokušali smo je dati u kazalištu Marina Držića u Dubrovniku. U Dubrovnik su luški dramski amateri došli s velikanim ciglom pun kupusa. Jesmo s kupusu jedan šćapun. Kako da smo, digo kalali se iz brda. Kazalište Marina Držića nismo bili sigurni, oni nisu baš primali dramske amatere tako rado, ali ravnatelj je stvarno nas je primi, ni moga bolje. Kad smo ušli u kazalište Marina Držića, to je bi taki doživljaj, onako starinsko kazalište, vidjeli smo se svi uživili. Mi smo očekivali, onako razgovarajući između sebe, ako dođe 50-ak ljudi, bit ćemo zadovoljni, to su oni iz Vele Luke, iz Blata, iz otoka Korčule, ili koji živu u Dubrovniku. I mi pitamo ovu gospođu da su li uopće što ga prodali. A kaže, nema problema, kaže, jednu 30-40 karata bimo još bili prodali, ali nemamo mjesta. I kad smo mi došli, pun teatar, te lože, te sve prepuno, fali ka 3D. Pa smo se ustručavali, hoće li nas razumjeti s obzirom na dijalekt, međutim njima je sve bilo kristalno jasno. Dali smo predstavu stvarno izvanredno, ljudi su bili prezadovoljni. A što da vam reći, pljesak, digli se svi na noge, to je nama bilo ovako srce. Kad osjetiš smih od te publike, kad vidiš da se tu publiku zabavi, to je vrh. To je radi čega glumiš. Eto. Bili su oduševljeni, ljudi su plješćali, ko da ti dođe sad Brad Pitt i Angelina Jolie u luku, recimo, baš su bili oduševljeni s nama. Mi smo se 5 puti vraćali na njihovo plješćanje na pozornicu. 5 puti, ko da smo neki rock glumac ili zabavne glazbe pa ga nagrađuju. Mi 5 puta, ti ljudi nisu, oni su 20 minuti non stop pljeskali. I na kraju, pošto je ti kupus bi, ovako i počeli diliti okolo po sali. Podili se je u 5 minuti, svi su hoteli vaze 2-3 lista za doma. To je bilo nešto što se ne može doživjeti nigdje nego samo s dramskim amaterima, kad se sve posloži. Eto, toliko se njima svidi ti kupus, da je to i nama ostalo sigurno u sjećanju do života.
samo nas Kupus može spasiti je dobro prošao i u Zagrebu, gdje Tonči Surjan dobi njegovu prvu nagradu od Hrvatskog sabora kulture. Slučajno sam vidi natječaj Hrvatskog sabora kulture za dramske tekstove i 2014. sam poslao na taj natječaj tekst komedije Samo nas Kupus može spasiti i moram reći da sam te godine za ti tekst dobi drugu nagradu Hrvatskog sabora kulture. Ja mi ih odmah po čunci prepozna jesu li prevaranti ili poštenači. 2016. Velolučki pučki teatar je izve komediju Prevaranti. Prevaranti komedija je isto na temelju istinitih događanja koji se događaju danas u Hrvatskoj. Mi živimo u vremenu raznoraznih prevaranata. Pošteni ljudi jedva spajaju kraj s krajem, a prevaranti danas dobro živu. Komedija Prevaranti je uspješno primjena u Luci, a ostat je značajna i za Mariju Dragojević, jer tu je ona odigrala njezinu prvu ulogu s dramskim amaterima. I prvo sam rekla ne. I onda sam razmislila i baš mi je bio izazov. Baš me zanimalo, hoću vam to moći, kako će to izgledat. Perce, oli si bila noćas van? Ma di si bila povjeri meni? Joj, Čaja, kako da sam stala vanka? Bili smo u Pereta. Bilo je, meni je ovo prva godina tek, ali sam se baš susrela s tim jednim problemom na prvoj predstavi gdje je dosta puhalo. Bilo je dosta jak vetar i sad svi mi govoru moraš vikat. Niko te neće čuti tamo do tribine, moraš Mare vikat, viče. 2016. Tonči Surjan je ponovo odluči poslati tekst Prevaranti na natječaj Hrvatskog sabora kulture. I tu sam dobio plaketu i prvu nagradu za dramsko stvaralaštvo u 2016. godini, što me stvarno iznenadilo. I tu nagradu sam preuzeo u Zagrebu na 35. susretu zavičajnih književnika Hrvatske. Za Luku se kroz te nagrade doznaju u nekom drugom kontekstu, dakle ne samo da je lipa vala ili ne da lipo kantamo, nego da imamo i ljude koji su ovdje kao amateri u stanju napraviti jedno umjetničko djelo koje je prepoznali na nivou države. Dakle, u tom dramskom amaterizmu i stvaralaštvu netko je prepozna da ono što radi Tonči da je kvalitetno. Da ni Tončeta ne bi bilo ni sad ovega za repra. Jer nama uvijek fali neko koji će okupljati ljude, koji će zazvati ljude, koji će tiskati, a da pa će napisati. Ono što se događa na pozornici, ljudi vidu glumce, ali ne vidu onu pripremu, one koji su iza kulisa. Mili Surjan je sprove priko 37 godišnju radu scenografije za dramske amatere Vele Luke. To je kako da smo ga išćali, nama treba jedan stolar, ali i mora imati umjetničku žicu da kako će to posložiti. Ali što je najvažnije, Mili je uživa u temom poslu. Kad doš od srca, kad doš amaterski, kad doš to nije, jer inače miš prestao 20 časa. Ovo mi se ne isplati i hodja doma. 2011. Mili Surjan je primi priznanje od Hrvatskog sabora kulture za 30 godina uspješnog rada u dramskom amaterizmu. To me ajmo reći da je to potvrda onega svega što sam radio do sad. I tu je Tomislav Šeparović dobrodošao. On je isto stolar, on čak i povremeno glumi neku malu ulogu ako nam potrebno. Gluma mi je isto draga i nastojim koliko mogu letiti, a izbjegava. Tu je i Igor Surjan. Moj zadatak u Velelučkom pučkom teatru je da se brni za svjetlo i za zvuk. Tu su još i šaptačice. Recimo Danka Dragojević, pa Margita Andrić. Ja sam tu iza kulisa i oni mene vidu. I oni mene po ustima znaju što treba. Ja pratim.
I ja osjetim di će falit. Ja ih tačno osjetim, vidim po njihovem umotu, ali kad oni mene pogledaju, sve je jasno. Danka je legenda u žene. Ona diže čitavu atmosferu. Ona nas svih podržava i Danka ima veću tremu nego mi i onda nas, umjesto da nam šapne rič, onda reče jače, brže. Pomogle su stvarno obedvi. Jedna je s jedne strane, druga s druge. Dogoditi se da stvarno jedan moment staneš, mozak ti stane i ne znaš kako naprijed. Ako ti bloko, nema pomaka, ali one su stvarno velika sigurnost. Bilo bi puno lakše da imamo dvoranu koju možemo koristiti preko cijele godine. Ja mislim da bi to bilo puno bolje jer smo lakše držali prove i mogli smo češće držati predstave. Općina Vela Luka po broju stanovnika bi trebala imati nekakvu dvoranu kako sva mjesta na otoku, a mi to nemamo ovdje. A treba jedna dvorana je tu, samo što je treba srediti. Ali svugdje u jednom mjestu gdje smo bili, oni imaju sale, oni imaju grijanje, oni imaju prostor za to, mi nemamo. Mi nemamo ništa. Mi imamo samo velikanu voju. I ostajemo na temu. Ako nam daš Tonči, bude s nama, sve će biti u redu. Sve će biti u redu jer Tonči hoće i učit i hoće napredovat. Kako ne? Mislim da hoće. Mislim da ima dosta mladih ljudi koji se hoću baviti s tim. Dok je nas mladih, da će biti dakle, Veleučko pučko teatra i da to ne smije i onda automatski ne može zamriti. Vjerujem da nas očekuju još i veći uspjesi, ali postoji jedan uvjet da se ipak ti uvjeti za rad značajno poboljšaju, onda vjerujem da će se to odraziti na uspjeh. Kako vidiš more, ja sam jedno mala, ma sam kuriozna kako baba stara. Deca su naša budućnost. Ivo Cetinić Paron vjeruje da je to istina i za dramske amatere. I zato je nedavno napisao jednu kratku komediju baš za mlade glumce osnovne škole. Ona se zove A tako je doba, što ćete, tako je doba. U tom smislu, to su naši školarci izvodili ovdje na pijaci na zadovoljstvo nas svi koji smo to gledali i slušali. Otkad znam za sebe, želim biti glumac. Znam da to ne zvuči baš originalno, ali je istina. Mali Ivan Živeladoro je nedavno ne samo oduševio publiku u galeriji ambalaža, nego je i dokazao da dramski amaterizam ima budućnosti u Veloj Luci. Jedno je teško reći koji su se glumci najviše istaknuli u zadnjih 107 godiš dramskog amaterizma u Veloj Luci, jer ih je bilo more. Ali kad danas zapitaš po Luci koga se oni najviše sjećaju, odgovor je dobota svaki put Mirko Stipković-Beg. Ja ne znam je li bolji glumac ili je bolji muzičar. To je u njemu. Ali ono što je najvažnije, to je izvanredan čovjek. On je kako glumac od kad se rodi. Glumio se mu. Mirko je neponovljiv. Mirko svojim stasom, svojom energijom, svojim pristupom glumbi jednostavno nije mogao biti neprimjećen. Drag mi je kao čovjek, a kao glumac da ne govori, i on je rođen da
ima to u sebi, i za pjesmu, i za glumu. Spomenuo sam to i gospodinu Tonku Barčotu, da sam uglavnom glumi komedije. Mada nisam glumio drame nikad, evo sad priznaj da mi je žao da mi se nije pružila prilika. A ja vjerujem da bi on bio sjajan i u drama. Pokojna Marija Anić je bila legendarna glumica koju niko neće nikad zaboraviti. A Marija je rođena glumica. Ona ih razgovara ovako, ona glumi, ona smišna je cijela. Uglavnom, ona je dobila na smotri Dramskih amatera u Metkoviću nagradu kao najbolja ženska uloga. Jer Marija i neka se što god dogodi, ona će se izvući. I neka drugi pogriješi prije nje, ona će izvući njega iz sebe. Ona bi bila ubacila možda trećinu što nije bilo na proba. Mi smo se samo mogli pogledat i ne zna tekst, a zna što ćemo reći. Kako bi vam rekla, toliko smo se više poznale u dušu. To je jedna savršena glumica i jako dobra žena i Falina. Leposava Vlašić je do dan danas vrhunska glumica i velika inspiracija za sve mlade glumce. To je glumica most od Ivota Parona do Tončeta. Do dan danas, ona je do dan danas ostala jedna jedina. To je glumica koja mene oduševljava. Na primjer, svaku godinu kad izađe na te daske, kako ona to zdušno radi i kako to ona prihvaća. Za mene je svaka večer posebna i ja kad glumi, ja se uvuči u tu ulogu i ja više nisam ja nego to. Iako ponekad misli da sam stara, da je dosta za me, ali ne mogu sebi reći više neću, ne znam kako. I eventualno da Bog da dođe puno mladih, a da ja im šapći ili budem specijent i da budem tu do njih, jer to volim i volit ću za uvijek. Pokojan Gojko Padova je bio vrhunski glumac, muzičar i posebno nadaren komičar. Gojko je bio svestran, i glazbenik, i pjevač, i glumac. To su ljudi koji su izvrtla luke. To je bio čovjek koji je zna raspoložiti, bi raspoložio i onoga najtužnijega. Nemoguće je zbit 107 godić dramskog amaterizma u jedan film od ure i pol. Zato, ako vas interesira, pročitajte knjigu Više od stoljeća dramski amaterizam u Veloj Luci. Poćete boje znat koji su to bili luški diletanti.